espérant avec ce sont le qui déquité la diable le qui tombe na bamara sur le blessing à matura ouais le qui gona ya maso jusqu'à dire le tebetilo beti ya maso que témoin sur mon côté bala ko na ti mabe fade que témoigner na eti Jésus espérant ciao espérant la so kutangia si beti mbi ti tene na ndo ti tene so tene bungoli so a London na ya ti tene tin Japan bungoli so mbi dati tene mbi wara tongana espérant a doti luti na ya ti tene ti Japan mbeni ya sine ati fini ti mbi kojo bungoli ti mbi ak London na kojo réflexe ti mbi ak London na toi kojo réflexe ti mbi ak London na doti tene Japan tenti elan Japan tene concernant situation so a signalé finitimbi wa dungoli so a London a dit tintin Japan ya sinambi kojo yeso mi doit y penser mi m'amène une mauvaise nouvelle kojo yeso mi doit y penser en dobeni Japan rien par rapport à la situation so mi qui traversée ba Japan le yesi ayeso quoi atambula na dit finitimbi na yacha kusala timbi na yacha bouze timbi agwe na mbaketi devant wa na lo tena timbi di Jean 3-2 ita jobe timbi aketi tene aye kwe na yatiki timo atambula njuni nga aussi tonga so amtimo avec na setere ni yesi aye kwe atambula njuni tongana so amtimo avec na setere japa yesi bungoli ti I amti I awara bungoli na ndobeti tenetin japa lo yesi akusala abuze so isara awara bungoli so a London na ndobeti tenetin japa lo yesi carrière wala kusala so pe kisara aluti na ndobeti bungoli na ndobeti tenetin japa ni alo terani yesi aye kwe si wadimo awara bungoli na ndo di teni Japan nyela Japan tene na ndo di sewaye nyela Japan tene na ndo di chamlingi ti moye nyela Japan tene na ndo di kusala ti moye nyela Japan tene na ati sewa ti mo na ati santé ti mo wa ti tene mbi ba yesu si aga fini na ati vitimbi ti tene mbi ba changement na yati vitimbi a lingi di tene bi changer nga aussi bungoli timbi il a commencé à bungoli tant que les timos changé peu amuna moyen yeso ko amuna mozo a gotigia timbu maintenant les timos changé là c'est à permettre la moyen de avancer on me dit proverbe 23 verset 7 atene nani zo ayeke tongana bungoli tiro zo ayeke tongana bungoli tiro zo kende na tete bungoli tiro pe alingi mo changer manière timoti bungoli façon timoti bungoli laisse avec famo na gigi mo kinye mo kizoso mo kizitindara mo kizoso mo kisaidi ki façon ti bungoli ti mo na famo na gigi mama ti te mi changer ne ati gigi alingi te mi changer manière timbi so mbi ki duti aussi nazo moko tu nazo tongana yen mon nazo que tu tongana yen façon tu mon nazo que tu là que déterminer changement tu mon a vie Genèse 13 14 à 15 betin za pas terani Abraham na ton solo quitter l'Ottawa za pas terana loin de le yale ti lo nduzu nga lo bando solo ekeda bando na mbageti tito bando na mbageti mbanga bando na mbageti timbongo bando na ndoko endozo moba avec endozo ni munamo oba zapa yesi bango doti Abraham aluti na ndobeti tentin zapa lo yesi bango doti Abraham aluti na ndobeti so Abraham ayinga pe aluti na ndobeti affaire so Abraham asara pe mais aluti na ndobeti tentin zapa na yati tentin zapa commence à Genèse agawundi na Malachi alona na Matthieu agawundi na Apocalypse
bangondo timo akana yanla nzapa tene yeso sileti mo tina ndobeni akezo nikimuna mo mba changement timo commencer na ndobeti yeso mo wara na yati teni nzapa yeso mo bana yati teni nzapa si ma beti mo lusi ndobeni nzapa tene nikimuna moni bi banza pa muna mo yeso beti mo ye na iriti Jésus ida niveau zo si mo didazo doso mo didazo avec niveau ti bungoli ti mo la si agala mo na doso mo dazo et toi la mo dit quitter encore ti gola meni niveau suivant individuellement allez me changer manière ti mo di bungoli va mo ti ko ma di devant changer manière ti mo ti sarangoye mo ti avancer changer manière ti mo ti bungoli et là mon peut tellement avancer Proverbe 4 verset 23 tene nani bata beti mo njuni a oye kwa mbati ayeke beti mo la si ayeke yeso ak mun ak linguso si ak muna mo yeso beti mo ye bata beti mo a oye kwa hein ak beti mo ak tona lingu so ak muna mo yeso beti mo ye mama idjando ti kikizo ina yani zo a gigidazo bungoli monter mo buliti mo ameso mo tiki tonzo ki gina ki tonzo ak ku ak bakimo mingi ti kuti tene gigi aga sai surprise giga muna mo yeso beti mo yape jamais et jamais douti ndozo mo kugi mindo mo kugi trésor so ti or so tena gasha ndo ti diamant zo mo ko warambe mais ce soit goti gi diamant ak zo si lo ko wara siki commencer tene mo gi en zapa ko muna mo et du genre qui soit bungoli là qui réussit il faut me bouli awa mama minja grisa bungoli awa iye qui tene isambela iunda gina nzapa munai mais avant de mo sambela so bouli ti monsieur avant de mo sambela mo bouli bungoli akinye mo gona tendi nzapa mo gia verser so na yani mo wara verser mo zara cc tozo wa si mo commencer tene mo sambela na ba awa ma pas que tozo akalondo kisi tenki kila petenti yanga to kola kanjira nzapa pe teneso nzapa ke ma ak teneso lundo ne yati mbetitiro teneso ke convaincre nzapa ke teneso nzapa sara di mbetitiro met moguli tenete na zo mo inga teneso zuna sara mo pe moguli teneso komo ke teneso lo mania pe asasi bati sambela ti nzapa ke mania pe parce que teneso itena lo zo na nzapa lo inga marta tento sobe oba aketi tena mo buli ti mo kojo gona ti teni nzapa giteneni nzapa tene que mo sara bouger mon doti avancer nzapa tene mo faya kaya kati mo la doti tena lea oncha sukwa mo gini na yadi mbeti nzapa kita mo kana ni fando mo kira na nzapa si fazi mo ba manifestation na yadi vidimo aba il vivra de kita su bungoli zo so buli un peu plastilo ayeke dape aba buli timo mo ke wali tiadi da mamati da ali mo buli ti mo hein mo tu na plan si to si mo tu organiser si quoi ti mo tu ale gini mo na plan pa bolo dans d'après mo golo ça quoi jusqu'à la cuit mais résultat là que tu viens de d'après parce que mo na plan pa parce que mo buli ti mo pa buli ti mo yeso mi don sigizo be ki sala tongazo be sa tongazo e mo commencer ça na mo ba mo que ça si a permettre à mo de mo warata tu es occupé na mlingitimo a permettre à moi de wata tu te mo occupé na sewatimo a permettre à moi tant tu mo occupé na kwatimo ba mo ko li il faut tu organiser il faut bulitimo d'après wa nyambe ki sara nyemba ti sewatimi hein so be guna kwa tant wala so il fallait que na mlingitimi tant wala be gwana église tant wala mo buli wa ma ba que ce soit que bungoli et ton gars mo kwa bulitimo mo ko ba giditimo que changer na iriti Jésus. Voilà. Abraham a que ce soit le bouli. Abraham a que ce soit que ce bungoli. Voilà. Le douti, le bas. Ni petit quoi ne ton sopeur. Ni inga. Ni manabela zapa. Zapa que ça si watini ya gakota. Mais nikisara tongana na mlengeti tatini so l'autre
soit qu'à terre d'iniso. Il faut l'autre à quoi yo. L'autre à moi, que l'autre là, que moi, on a richesse tout. À ta l'autre à donner. Bandozo, ni na mon ni azu ti mo comment discuter la newa. Azu berger ti mo comment discuter na berger ni awa. Alingi, mo bandu mo goda ni ngako ni guna ndutini parce que ni inga zapa krani. Quel que soit ndozo ni goda zapa ay krani parce que bungoli tu la krani ya teni zapa. Et l'autre a pas de meni chonile que l'autre a fait. L'autre nazo diro ala mule que di Sodome, ti ngona Sodome. Abraham, le ban de ce cas de père qui est dans le passé, qui est dans le cas Abraham, nous disons pas qu'il y a désert. Mais ça passe sur le yati bungoliti Abraham. A va changer désert Abraham, dit un gars kota benyama. Et benyama so si l'autre bas. Agwagawa so agbiwaliti l'autre a perdu tout. Parce que bungoliti l'autre a créé tennis à pas peur. L'autre a que bando qui n'est l'églo. Yeso l'autre a fallu si l'autre a que bas. Ils ont mis l'autre à mal, là c'est l'autre qui tenait. Mais l'autre a dit réfléchir, tu boubi bête, l'autre n'a tenté pas. Parce qu'il n'a pas tenté Abraham. Attendez, moi, si qui n'a pas de moi, moi, goué, fade, n'est que ça, c'est mon gars kota. Abraham, man, a ben, ani gungolité, Abraham, a gagné tenté pas. A lingbi, na yati quoi, zapeti mo, ko joli n'a tenté pas. Yasi, qui bête mon père. Doyo di sambe la père. Do yo di tentena pe duti mu tenten zapa gonayani commencer di bouli di mon ando tenten zapa di teneson zapa tene par rapport à la situation ni mu verser ako mu verser use mu verser au ta mu verser au chaud mu verser au cou alingbe ouais minimum et mon londo fa deso mon commencer tene mon sambila fa zapa tene so tene batten là au cou, so mon tene ati di Isaïe, so mon tene ati di Jacques, so mon tene ati di Jean, so mon tene ati di Paul, so mon tene ati di Matthieu. Et mon comment tu t'entends? Mon comment tu t'entends? Et nous n'avons pas à changer vite. Azo, soko josi, na ati di Genèse 11 verset 6. À la case Bungoli. Azo soit vivre avant ils ont bouli, ya wa ma besoin là soit bouli. Mais ya wa beti là so là il dit Bungoli ya. Ye quoi a regarder dit ma besoin quoi son bazo bouli bungo. Awara ma be na yen, na le dit zapa. Et Bungoli dit mota tu na dit zapa. Teni zapa là ça c'est ma beti mo pimba. Kamora teni zapa pe mo ma be mo wara mbako. Atene ma be awara lengo tilo na yati teni zapa. A que teni zapa so si mo kana ni là que ça si ma beti mo pimba. Plus mo kana teni zapa, plus ma beti mo pimba. Là il me dit Genèse 11 verset 6. Allah bouli là. Il peut dire ton soin père. Allah que ako. Allah dit même Bungoli. Allah dit non et qui ça la date il monter jusqu'à Atiguna Yayu. Et dada la comment dit monter. Et dada la comment dit monter. Et dada la comment dit monter. Ngangouti Bungoli. Ngangouti Bungoli. Bungoli ne yati tendin zapa. Aki iso ite ngangu mingi. Enzapa tenanduzo te non. Tungana izala. Ba. Ala wara Bungoli ako. Ala gaga. Il est iba la monter. Tungana izala zo. Ala gadi sigiri wari giram duzuki. Nzapa te non. Il descend. Il pousse yadala. Quand il descend. Il yengre data so akumbu. Il bien la dinde il change yanget kortala. Tonso ala grissa Bungoli. Tonso bala tungana la muki projet de Bungoli zo. Mais lako. Ingba la duzuka la kisia de tala wari. Mama, nzapa la tene. Nzapa yesi mozumo buli. Et Bungoli akina ngangu Bungoli so mo warando ti tene nzapa. Nzapa petit la résister na nembe. Ake goye ti waran nzapa ta so mo bala di uni. Mais là qu'avancé, mais projet là que tu projet. Mama, Bungoli ta so basé en de tene nzapa pe. Ti gorandu ti ko ti waranye kanye. Nyela la gondu ta la waran. Korda la siseki, mais la gondu ti gagné. Soit ka chona projet. Ça, c'est pas descendre dans le disciple là. Mais ton gars, mon bouli. De la même manière, mon bouli, on doit dire Johnny projet. Son mon titre, mon sang, Johnny Nani. Zapa, nous n'avons pas que relâcher, nous avons hérité Jésus. Espérant à que ce soit le qui réfléchit. Dans l'école, il faut me réfléchir sur mon sac de devoir. À mon gars, mon examen directement, mon commencer comme prochain, comme ça, non. Espérant à que ce soit le goût d'un Zapa. Mon que Sambela, tu n'as pas dit mon mandara. Ton son pas une réflexion là. Tu doutis. Commencer dans le droit. Tu dis notion de
À ce quoi faire partie, il faut me réfléchir. Réflexion que tu as mis pas, mais réflexion que tu as dit pas. Tu pas tenir, tu mi so be école. Bi que tu dis ndani, voilà mi que tu dis lini. Tu pas tenir que tu dis lini, bi que bambi toujours en bas que tu dis lini. Tenir son pas tenir là, bi peut tu dis ndani après parce que mi manabe à Jésus, bi que tu dis lini, mi doit avancer. A que ton gaso na buki na croisons mon sara bouli. Bouzezo mon sara bouli. Et ton gars mon bouli. Gangouti pas agati et démon. Espérant. Bala kwa di mabe, ikrisha be. Ike espérant, ike aso iki buliti, me bungoliti ya lutina di teni zapa. Iki buli na ndoti esun zapa tene. Et ton gars buli na ndoti esun zapa tene. Zapa so le eke zapa tita tene. Zapa so le eke zapa ti mbele. Fade mbele ti lo ka appliquer na di fini na yeti Jésus. Bala kwa di mabe, ikrisha be. Ike espérant. Izasi penseti ati la sisi ape. Ti bungoli akeye so akingangu. Bungoli na titeni zapa akeye so muna ilege titene iwara témoin shi. Fade mo ke témoin na ti Jésus. Iwara kwa ti mabe. Ciao.